جزیره روشاوای کردستان وکی سلکا خوارنه یا سوریه دهات ناس کرن. هم دا آلیه چاندنیا پامبو هم جی دا آلیه چاندنیا گنم پر دولمند بو. محمد عبدالقادر یک جوتکار نافچه زرگانه یا باجار حسکیه. محمد دبیجا سدما کمبونا چاندنیا پامبو لحرمه جبر کمبونا مازوت و هر وکیدن و نپشتوانیا بجوت کاران ریا. روشا بامبو حاليا باش بس حبكي مازوت يعني انا في سي تشيك جمنه دوره حفزت لتر مازوت دن يعني حفزت لتر مازوت تيران تشكيناكي زراعتنا يعني دعمايتنا دعما زراعه بجاركتنا تيرات تشكيناكي يعني براسي تيرات تشكيناكي ما بامبو تا چند آفدایی ایرو حتی ایرو؟ 4 افداي 4 افا چند آفه دنجیر لازمه؟ تقريبا نه اف جير لازم نه افا صالاتي يعني خرابتره قولوا بمين خرابتره نفس هذه عمليه يساوي خرابتره نفس هذه عمليه خرابتره دخوازه وچنه؟ دخوازي ما حبكي دعما زراعه هبه دعما زراعتي هبي يعني زراعه انا روجا ما يروق يشتر زراعتي ام قصر زراعتي نا زراعه بتني تشكتني ما بيروح بكوفكن او زراعه جماماي حبكي دعما زراعتي متخوازن. مصطفى ابراهيم هفسروكي گشتيا سازيا بامبو لهرما باكور و رجلات سوريه دي درباري مجاري ده جمرة آخوي. مصطفى ابراهيم اشكركر گوده ايسال برهمن بامبو بگشتي جوتكاران بكرن. بريار ماجرتي ام بامبو بكرن ام حاضرتي سينا فاندا دكنا لدير زوري والرقه والحسك ام سينا فاندا بامبو ورغرن يعني ام وكا استقرارك دم دريجيا كتشيبكن دكرينا بامبو دا بيليني اف باوريا جوتكار بسازي ما سازي ريفبري خسر تم هبه وغيره. مصطفى ابراهيم دازانين كوروبرا ايسال یا چاندنیا پامبو یا سالا پار کم تره و سدماوی دسپیره کم در فتان. زانی مساحت کم بونه جبر چاوا مثلا پامبو زویا کی هاوینه جبر وی یعنی تکلیفی خو زیاده تکلیفی خو هگر اف تکلیفی جودکار دینه و پشت راج ریوبری نکره و خساره کم ازن کوي یعنی سال نه هنه ریوبری کم در فتی و اف برهم نور گرتیه اف چاوا دلینه کو جودکار تم بترسه یعنی اف قص مصرف لی بیا دجی كم در فتي ريفبري انه كميات مازوت مثلا 11 افجار لازم بامبو بلكي 7 آوا بلكي 6 آوا بلكي 5 آوا بده ايدن جودكار داره مازوت حرد كره يعني جودكار بلكي اف فراد بري ويدا تنه بن هر مازوت حرب كره هيفيا حيا بامي خببه سازي حيا بري خوار گره بده يعني اف بندورا خل سر كم بوني چاندني